St. Anthony's Higher Secondary School chuan kum sang ni somni panga le sang ni somni paruk academic sessionatan class 11 arts admission kan hong le ta e kan zirlai te talent tho chuanan co-curricular activities rang man pui thin an ni zirlai te tha top 10 alang te cheng wai khat le citation subject topper te cheng sing thum le citation te lompui na pek thin an ni experienced teacher ten pathian thu ne na naupang an zirtir na le an kai hroina skula hian admission ron ti vero le Ngaklel takakantir Ashok Leyland Motor 1925 chipar chuaran chuakta e girle differential du to samarin om tlangram kong milasia mani he 1925 chipar zet hitsu a engine ne chakcha a kong chho ula achang theya zola achakna dang chuanglo diesel le area at blue a heklo big route hi anei tu tilung oina turani ake tires a radial le nylon du than tura om fia ngam 1925 chipar chatna tak tak chiang turin ron le ve ngei ro le area at blue manglo model dang po om boke Liando Auto Works, Ashok Leyland dealer for Mizoram, Zema Bogle Sikul Puikon, Mission Veng Aizol. Chalaite, tweety songs, next turn a swake. Jackpot Siam cheese ball, fireball kurkur. Ipsum busu voi kat ay zong tangayang. Engtig lai po ay jackpot snacks. Potato sticks, ghost pepper, fireballs, cheese balls, fiery, crunchy stick, chili lemon, red chili chatka. Shang shang aom cheo mule, ihun lutak, manchang kainan, jackpot snacks. Sakitum naim I budget mil turang zelin I in kan saksak thai chia I buai ngai mi alavin abulatanga atop thlengin engkim kan buai pui sak thai vekache AMC permit thlengin kan buai pui thai vek bok I in banga ta na tha zang khai le tha boxi kholum laka in vong dai thai waterproof soundproof ni bok EPS panel mangin I in kan saksak thai bok che EPS form manga ceiling siam hi anin ti mu mek zel bok Kyangte Construction Private Limited Mission Vengkhang Aizol Hey Toyota, play my song. Sai ranga mau song bol na chu in kan chief minister pula du man honga mau kai noya malak na chu hlotling aya hlotling lo atam zo ka wangin voina an hon tak chu a hlot cham an phaldon lo di asoi Mizoram Agriculture Marketing Board ne na sarkarin so thing le na tur suma pek to za chu cheng vaibel che somnga pariat le nuai riat ania so thing shal chon atanga sum hu chu cheng vaibel cheruk le nuai somruk pathum velani Union Foreign Ministry in India le Pakistan in ka hai an puan chan chu ram in sum don ton na chungchanga US vauna emo nuclear emo wang ani lo thu asoi Israel le Gaza in karboru akin chiat lama panjela Israel in voina Gaza marlamaral tlante chen na abeina mi somruk velan thi Zonet chungkwate chibai ule oliflal engzami kani Chanchin Thar longai thangu Sairang Horticulture Center mau song bol na chu in kan chief minister pulal du aman ahonga mau kai noya malak na chu hlotling aya hlotling lo atam zo ka wangin mau song bol na an hon tak chu a hlo cham an phaldon lo ti asoi
mau song bol na hon tak te hi nge thei to lo tura mau song bol na bamboo treatment and seasoning plant te ada khom na bamboo depot and go down le mau manga me hol siam na activated carbon product unit ani a mau treatment and seasoning plant na mau song bol to chu kum som nga thleng man thei tura duan ani a activated charcoal unit atang hian ni khata me hol ton thum asiam theya kum khata ton zakwa siam chhuak thei tura be sei ani a me hol siam rual hian ni tin vinegar liter zavel asiam chhuak ve nga zel don ani vena honna hian chief minister chuan Mizoram in resource an nga tak pakhat mau song bol na thar an nei bel chu lom ati thu asoya kumsang ni pariat khan ba focus noya bamboo processing unit som panga din alo ni to a sarkarin sumtam tak aseng chungin hu tur a mumal to lova bamboo wholesale and retail market mun kwa asiam po pani khatve hu tur ala mai theya Heba ka furniture cluster som pakhat handicraft cluster pariat le agarbati cluster tam takle bamboo link road engemozat sial ani a hengte hi enkol zui ani hlom lova bil an la a andu tok viau emoti mai tura a chuan aril ru ati na thin thu asoi Pulal du ama chuan Mizoram chu UT ani hnuwa kumtam avei to a state ani hnuwa po kumtam avei le to ti soin horticulture department kal tlangin Mizoram leilunga sumtam tak central ani to a atak mutur le apuitling mutur ombar chuang launi asoin Venus Bamboo Product page chu chanchin lungchia thak tak aneya Venus Bamboo Product atan hian bamboo agency atangin lon tam tak la kania hengte hi an rule theilawa Central Excise and Customer chia tam tak an baboka apung tel lo ko in noi sang ko chuang ba an neya hetianga industry lian tham chorna taktura ngai engma lawa chan ani le sum siam na atan man ani hian vo in thlengin sul nu aneya sarkar ti thron opa harsat na asiam ti soin he harsat na sukyang tur hian sarkar chuan Venus Bamboo Product chu sik unita puan thwai an dua eng emochin fel ngaya tamawangin du angin an kal chak theilawa sik unita an puan chuan khol te shalin leiba engemozat rul thei an rin thu asoi chief minister chuan Mizoram malak na reng hlotlin theinan le chak zo ka bo zui ani theinan project te chu department le sarkarin enkol tamlo se an dua outsource theya piang outsource a privatize an du ti soin tuna mau song bol na po hi department in tilo theilawa anla dinawangin an enkol alangaya hi achan chu entrepreneur ten an lati theilo wangani ti soin department a thoktu te chu thataka enkol tura cha in tangkai takin na thoknge se an du ti asoi Horticulture Minister Pusila Soivunga po in Mizoram hun shanga mau nuai ko chuang phun ani to a enkol na lama po malak ani ti asoya tun maya a hlotlin na mulawma se hum hal zel chu ti mak mu ani a voina hon tak mau song bol na manghian Mizoram mau te chu tangkai zo ka man thei ani to tur chu lom omati thu soin ram ma chon na thara hlangkai tu ani abe sei thu asoi Mizoram Agriculture Marketing Board ne na sarkarin so thing le na tur suma pek to za chu chengwei bel se somnga pariat le nuai riat ani a so thing shal chon na atanga sum hu chu chengwei bel cheruk le nuai somruk pathum velani nimin tai khan chief minister pulal du ama hovin so thing song bol le slice dry kalpui mek chungchang soi hawani a tuna hian Mizoram Agriculture Marketing Board chuan twal chunga entrepreneur som pathum chu so thing slice dry kalpui tur hian a thopuya hengmite nen hian chakzo ka malak dan tur le an inbun na tur mun le an inzar phar dante soiho ani a heba ka hian Mizoram so thing song bol na processing unit rondin du ram chung le rampon farm parukte chungchang soiho ni in heng farm te mamo hi shat saka an inbun du na mun te shata atulanga chakta ka malak an rem ti a zui tu turbi committee an din ngalani thutkhom na tarlan ani danin sarkarin thlai thara thlanbik thlai chili so thing mun phia ai engle marchalenan sarkarin Mizoram Agriculture Marketing Board ta chengwei bel se somruk pahni point panga pakwa apeto a tuna hian chengwei bel se somni dang deal bel mekania a thothum na thlenga District Agriculture Marketing Board ne na sumpek to za chu chengwei bel se somnga pariat nuai riat le za ani a Mizoram puma so thing le to zongsong chu quintal nuai khat sing khat sang thum zaruk somni pasari ani a so thing hi direct purchase le support price mangale ani a Mizoram Agriculture Marketing Board chuan so thing shal chon na atangin chengwei bel cherup noi somthum pali singruk sang thum le zariat somsari panga an hulet to ani nimina so thing song bol dan soiho na hian Agriculture Minister pu PC Vanlal Ruata Industries Minister pu Efroding Liana Advisor to Chief Minister Hen Holding Dr. K. Silelma Somzavali akai noi department how to te antelani
Mizoram Sarkar Council of Ministers in Lungleipuk puya Mizoram Engineering College Pannakong le thil trul dang siamnan chengweibel cheli point pakwa anruwa mana thoktu post somruk pathum la kan remti. Council of Ministers hi Nimin Khan Chief Minister Pulal du Omohovin Department Shangshanga Changa Thungai Tua Turat Sop Chwa Thirin Chief Minister Office Cabinet Room Antukoma kumsang ni sompakwa a Prime Minister in ahonto vo in thenga ataka kalpuila nilo puya Mizoram Engineering College chu ataka kalpuya ni theinan thoktu post somruk pathum lak an remti a apan na kong tuile electric connection la omlo siamnan chengweibel cheli point pakwa anruwa manbok Council of Ministers hian tunlai miltur le investor te hip le zwal theitur Industrial Policy 2025 anpoma provincialized schoola zirtir tu le thoktu dang ruat dan chu Law Department in anzir chian nuwa ramdan pui kal ani thu an soyawanga ataka kalpui theilo chu ati dan dang dap turin azir chiang tu tur study team andina MPSC in Civil Services Combined Competitive Examination abuat sai china optional paper tel to lote Provisional Employee ten suman call ve theina tur the Mizoram Provisional Employee Savings Scheme 2024 te adho grant in aid school te din hun sangzo kahlangkai turin antlin launa ngai na thiam te lamsam grant in aid at school hlangkai tura the Mizoram Education lamsam grant in aid for general maintenance of private schools rules 2024 thadul rotnate Forest Conservation Amendment Act 2023 man rotnate Mizoram Water Supplies Control Rules 2023 siam chat rotnate Mizoram Cooperative Societies Rules 2012 siam chat rotnate kumkhat dang Aizol Smart City Limited kalpui chunzom rotnate an pomani ngai zel kham en fia tu mithiam ten ngai zel kham chu road zola thirlen rin tlak tak manga tuama concrete ta phu chu lungtla zel turven na atan atangkai don ti an soi puan to angin leng pui bulapuk pui kham kulikon ngai zel kham le hlim en kham chu tholeni atangkhan Council of Scientific and Industrial Research Central Institute of Mining and Fuel Research Chief Scientist Dr. C. Som Lianale Macaferi Geotechnical Solutions Private Limited Senior Manager Pumantan Chow Han Hovin Mizoram Sarkar IO tenan enfia nimina an enfia zoa DMNR Minister Professor Lenny Lomo Hovin Chief Ministers Conference Hall an enfia na atanga malagdan turle ruaman na sangshang an neite an soi hozuya thutkhom na tarlan ani danin ngai zel khampe kilometer khat point pasari athui chu lungtlak hlawom na ani a meter zali panga chumun hlawom very high hazard ani ba ka meter zasari somli dang chu vulnerable angangai ania chinchya danin kumsang ni sompanga September ni somni pali atanga kumin mei ni khathleng khan ngai zela hian lungtla in lirthei somni paruk adel chia a mi pathuman thi ba ka mi pakwa an hliamani kham en fia tu mi thiam te chuan ngai zel lungtlak thin na hmuna kham te chu road zol dewa tuiput omte ve na thirlen rin tlak tak manga tuama concrete phu chu lungtla zel turven nan apoimo ti an soya kham chunga chen na in omte bolhlo le tui chepai na mumal jok siam le lungkara thing zung lut tam tak swat po atul tur thu an soi thukom na hian DMNR Minister Professor Lenny Loma chuan Mizoram leilung pian mang le rwa tui tam wanga khwarel chiat na thleng thin chu shiat lok theini loma se har san na lian so khleng lova pumpel turin tunlai thiamna tharle thajok te manga atizia turle titlem theitura in puwa cha thiam atul thu asoya chiat rupna thlemchanga Sarkar Department shangshang te thoho na te tlomngai pol khotlang le ko shan thlenga chanrwalna mule sha tur om thin chu anwan nei na ani thu soin mithiam te nen an endik na le inron khom na chuan na kin zela chiat na thleng tur ven le ruaman na siam konga ra tha achwange ya be seiti asoi Chutkhom na hian MZU Assistant Professor Dr. Leldin Puyan lengpui ngai zele hlim ena lungtlak na le leimin na mun zir chian ani dana choifia Macaferi Environmental Solution Private Limited Assistant General Manager Pumantan Chow Han po in mun shanga leimin le lungtla ven nana ma an lo lak to dan le an endik na atanga ruaman na kalpui theidan te asoifia ani Zuang tui local council le all NGO ngen na angin PWD in hot mix plant ti chiat ani chungchang FIR an thelu chu hnulet an remti Zuang tui local council le all NGO IO tele PWD ho tu te chuwa in khan PWD engineer in chief mini conference room an thukhoma anin kom zo a thu chwa in tro man siama tun thlani sari zana Zuang tui PWD complex a aizol khopui kong siam mek na hot mix plant chu khotlang mi pui kutwara swa samle ti chiat ani chungchanga
zuang tui local council le all NGO IO te chuan PWD engineer in chief ne na khotlang IO in ngai damandila hemi rual hian poi khoina thlenwanga PWD in Bongkon police station FIR an thelu chu nukle turin an ron ngen ngala hemi chungchang hi PWD ho tu tele zuang tui local council le all NGO IO ten uluk taka an ngai twan nuwa Mizoram le mipuite thatlan na turin in shathiam le in rem tlang taka tha antia PWD lamin FIR an thelu to chu nu let le ni se antia tun nuwa hetiang hi thleng to lo se anti ani Chief Minister Pulal du aman aizo le ache ve lakham laom en fiatura sarkarin mithiam somte rotna chu ti hlotling tura malakani don ti asoi Chief Minister hian vo in khan Mizoram sarkarin leng pui bulapuk pui kham kulikon ngai zel kham le hlim en kham en diktura asom Council of Scientific and Industrial Research, Central Institute of Mining and Field Research, Chief Scientist Dr. C. Somlianale, Macaferi Geotechnical Solutions Private Limited Senior Manager Puman Than Chau Han Chu Apisa Komin until Mudan Asoipuya, anin komna hian Chief Minister Chuan Leng Pui Kong Puk Pui Bul Ko Hlauom Siam na turle ngai zel lungtlachin ti nep na le chiat na thleng chin pumpel turin detailed project report chatak siam ran tha ati thu ashila Central Institute of Mining and Field Research nen tangdunin atulanga IIT lam mithiam te poronin DPR siam phottum ani thu asoi mithiam te hian leng pui bul puk pui kham ko chu chordo tura hal tha anti thu pulal du ma hi an shila achung lamaram nei tu te poin mi pui himna atan chuan ram an pek phalmai an be sei thu an soya ngai zela lungtlachin po kong chaklam ko naya lir thei omlai le tlan laya thlengdeu zelani a kong chu zau thokhat ma se athanglama city bus da ani awangin lir thei kal tlang turten kong chaklam naya an tlan angai china hei ti danglam atul nia alan thu an soya ngai zela lungtlachin ven narin tlak tak siam tur chuan chengwei bel se som ko vel zet sen atul don nia an sha thu le lim en lama malak dan tur chania an shat po an soi howani Kam en diktura local te hian vo in chamalam khan Home Minister puke sab danga mu in until mudan an shilfia Home Minister hian Chief Minister ne na thlen ve turin ruwa manna alo siam sak angin Chief Minister hi an mule ani MZP in HSSLC top 3 a mizo tlingte vo in khan lompuin an hlana aman pui tu Agriculture Minister pupi sivanal ruatan sarkarin zirna angai poimu awangin Education Reform Committee adin mek ti asoi Vivacon Cultural Center a HSSLC top 3 a mizo tling telong puina in khoma hian pupi sivanal ruata chuan zirna chu nam chobul ani tak mewa zirna tello chuan ramin masona kong azo theilo awangin sarkar po inangai poimu a tuna hian zirna siam thatu tur Education Reform Committee adin meka an malak na mangin Mizorama zirna thazok le quality thazok nei abe sei thu asoi Agriculture Minister chuan zirna chu mishing puitling siam tu ani a zirna chuan nun kong dika ashwaya din muncha adin tir thei ti soin zirlai an choi moite chu anin sum theina awanga tun din mun hi thleng thean ni a hlotling zel turin rui hlawani emo social media lamani emo engkonga po in sum theina an nei angai ti soin Mizoram le nam kal zel tur chu tuna thalai te le zirlai te kuta a ti sia a theitop chwa zel turin atcha ani MZP in lompuina an pek te hi HSSLC Arts Stream a pakhatna lalram moi to chong Pahnina Zorin Moi le Pathumna Daniel Lerwat Sanga Science Stream a Pahnina Tilal Muan Puya le Pathumna H Malsom Dong Zwala le Commerce Stream a Pakhatna Christine Laldin Puiral te Pahnina Lal Shwai Ki Male Pathumna Esther VL Rolwa Puite Anni a Choi Moina Thuziak Baga Sumfai Cheng Sanga Cheule le Khabu Hlan Anni MZP Vice President Dr. Silarim Ruata Kaishwa in Khoma hian MZP President Pu H Lal Thiang Lima Po in thu asoya Aizol SP Purex Zarzoliana Van Chongin Zirlai te fu in thu asoya ni Health Minister Pilarin Puyin Mizoram Universal Healthcare Scheme chu mitin huap zo tura kalpuyani ti shereng chungin nurse te chumi puite ta da rongbol tu anni na vongnung zel turin atcha Regional Institute of Paramedic and Nursing Sciences Ripan sa second year MSc Nursing Zirlaiten Investing in Nurses, Investing in Health, Empowering the Future of Healthcare ti thupui mga nihni o tour Continuing Nursing Education Program an buat sa ivoina Ripans Conference Hall a hon na Health Minister hian Ripans chu Marchak State Nursing zirna in changklungber ani thu asoya nurse te chu mi puite shisel na konga din hun poimo tak chel tu an ni ti shereng tura cha in sarkar po in mi puite shisel na angai poimo a Mizoram Universal Healthcare chu mitin huap zo turina kalpui chan mek ti asoya chung te chu shereng chungin nurse te chu mi puite ta na rongbol tu an ni na vongnung zel turin at sa ani
Inkom hi Ripans Director Professor Dr. Sanjay D. Sawanta anakai shwaya Ripans College of Nursing Principal mo phurna latu pisil ramdin le zirtir tu pilal din pui sai lo te po in thu an soya training a hian nursing zir na in le damdo in sang sang nursing zirtir tu senior nursing officer le nursing officer somthum an telani BJP Mizoram Pradesh in India sipai te zana le choi moina lantir nan vo in khan aizola kong anzo Citizen for National Security Operation Sindur ti avwa kongzo na ahian Treasury Square War Memorial at Changavanapa Hall kotheng kong hizo ania kongzo chanma a War Memorial bula inkhom toineya BJP Mizoram State President Puvanal Hua Katsuan Centrala and Party ho tu terwa man angin vo in khan India khopui sang sanga aram veng him tu sipaite zana lantir na kongzo hibuat sai ani thu asoya India chuan firfiak thlop tu Ramchu a en liam mai lava mitasiai khum vedon lava nuai chimi atum ti asoi Puvanal Hua ka chuan Prime Minister Huai Sen Punarendra Modi kai shwai sarkar chuan terrorist te natakin a chang leta kha indona khan mizo tlangwal Huai Sen engemu za chural matonga an om ti an sha thu soin ramtan mutmu po twa hlei theilo le thi huama ral an dawa wangin heng ram pasal tha te hian za an phu tak mewa an hnunga ram mi pui an omani ti entirnan kong hi zo ani thu asoi Kongzo topna Vanapa Hall tuala akharna inkhom buat sayani a heta hian BJP State Core Group Member Pularin Liana Sailowin thu asoya kongzo na hian ex-servicemen le sipai chungte an telani ZPM Lai District Headquarters Longtlayan tun naya LADC Sorkara thil thleng chungchanga Mizoram Larsap General Dr. Vijay Kumar Singh chu danbo chia a anpu ZPM Lai District Headquarters Longtlai hian vo in khan office bearer meeting anneya anthut khomzo a resolution passin tun naya LADC Sorkara thil thleng chungchanga dan veng him tu turber Larsapin The Lai Autonomous District Council Constitution Conduct of Business Rules apal zut ni asoyin vanduai kha kan ti thu ansoya LADC CM Nilai Puvizir sang chular sa pompui rin omna thu tiam thlapalak lu ania akai shwaina hnuaya LADC budget session po dan ang thlapa nei ani chunga CM pai ani le LADC budget session nei zo tak pai ani chu andem tak zeti soin tunua hetiang dan paljut na hi thleng non to lo se andu ti an soi ZPM Lai District Headquarters chuan Longtlai East Bial to MLA Dr. Lorraine Lalpek liana chinza in abiala enkol dan chu lung oi thak anti thute ZPM Lai District Headquarters President pu MC Laram Chanan Party a enkol dan le akai shwaidana an lung oi thute nakuma LADC General Election nei tura ZPM Lai District Headquarters in candidate thang tura adin search committee member te chu an rin tok thu le an malak na an thlop thu an soi Azol Borsa Pulashat Puyan AMC Huam Chunga Office Playground le Vantlang Zun in Satur chu AMC Site Development and Slope Modification Waya Phalna Lamasachin Turina Shatir Nimina Shatir na ati chwa Azol District Disaster Management Authority Chairman ni Pulashat Puya chuan DM Act 2005 in thune ina apek angin Aizawl District chunga chiat na thleng thei ti nep nan le pumpel nan AMC Huam chunga office playground le Vantlang Zun in Satur te chuan AMC Site Development and Slope Modification waya phalna an lange turani a amun ma 45 degree aya oya chuan slope stability analysis report an nge turani ati a AMC atanga building permit nei zongjong ten AMC SDN SM board in phalna apek ang chawin Geologists an royin uluk takin a enpui nge turani a lunghal nga yani chuan Directorate of Geology and Mining a mithiam bik terwain an enpui na hnuaya na tho turani leilung helo na hmuna chuan kholian le ngor na thei chi man lo turani a building permit nei zongjong ten tui khol na tur chatak an siam ngal turani a hei arem chang lawani po in tui luan kora luang lut turarwa man na siam turani a Aizawl khachunga in nei ten tuit chepai na mumal tak siamin heng tuit chepai na te hian public drain apo nge turani a korpui hlata in nei tu ten an tuit chepai na korpuya in chung thei turin Local Level Disaster Management Committee nen mala in AMC Building Regulation Section somthum pasari na ina phalsak angin anchen omteram paltlang po a tuiluan kong siam phalsak turani a chenom nai vai tuiluan kor in trom ten ro tuiluan na tur tuiluan kor ro tuidong vek theile chatok tak an siam turani a Local Level Disaster Management Committee tinin an veng chunga lungrem a him tok le tok lo enfia turani a him tok lawa sha te chu arang lamin Aizawl District Disaster Management Authority Chairman hena thlen turani a vokle ar vul phalna nei ten
an ran in chuat pha RCC mangin ek do na tray an siam turani a heng thli te hi tui hok luan kora an pai nge turani a aizol ko pi chung le khodaya kwari nei ten Directorate of Geology and Mining atangin mining plan an nei nge turani a plan angin ma an la turani kwari a lunghal donin lunghal na tur kwa chu fit ruka thuk 8mm aya zawlo ani turani a voi khata mun nga aya tam halo turani a kwari nei tu ten mamo chin chau lung an la turani a voi khata mun zaw tak an hal tur ani lo Siha District Level Road Safety Committee Ruaman angin naktib zirtop ni atangin Siha Road Safety man chan ani don Siha District Level Road Safety Committee hi an chairman Siha Borsap Nibok PVL Shwaize lakhyang te hovin vo in Khan DC mini conference hall an thukoma Siha mi puiten traffic dan an shiat chian le zwala an ngai poimo tharle nan zirtop ni atangin road safety man ni se antia road safety man hi zirtop ni jingdar saria hon ani dona road safety man chung hian ngai na thiam na tel lavalir thei endik run pui no tolerance drive kalpui ngal ani dona ni Thukom na hian Siha Borsa PVL Shwaize lakhyang te chuan film khur takalir thei khaltura inzir tir chu sarkar mo phurna chawani lawa chungkwale khotlanga dan in shiat thar apoimu a dan omsa te thataka zomani theinan khauzo ka dan ken ko atrul ti asoi PVL Shwaize lakhyang te chuan lir thei che chwalna tam tak chu lir thei khaltu te film khur tok lo chin wangani a adana tur ni level lir thei da mai chin te dropping zone ni level passenger pick and drop mai chin te chaktak atlante mani side lo lam atlante ba ka signal light shathiam lo te helmet khum lo lir thei ke ni nei chi khalle document fill file lo tam tak an la om chu are theinan chakzo ka malak atul thu asoi Aizol is 1 block MNF in Zuang Tui Local Council All NGO Committee ngin angin Zuang Tui hot mix plant ti chat chungchang an malak na chu ti top an rem ti an soi Vaina thu chuan siama Aizol is 1 block MNF hian Zuang Tui Local Council All NGO Committee in hot mix plant chungchang an veng bipui malak na chu politics thilaman an hlau awang le FIR nukir turin Zuang Tui Local Council All NGO 10 ma an lak ta ka wangin hot mix plant ti chat chungchang an malak na chu ti top an rem ti an soya heti rol hian hot mix plant chu son ani theinan Zuang Tui mi puite malak na chu an thlop zel don ti an soi Aizol is 1 block MNF chuan Sarkaram chunga company in sumdon na an siam hi adiklava RTI zo na PWD ho tu 10 tlinglo chunga khongaya chandam ti vela khotlang shwai tu ti an lo chang chumak an ti thu soin Sarkaram chunga mimal sumdon na boruak ti chebok si chu Zuang Tui khotlang du dan ang ngeya son sak turin thunei tu te an nge nani Advisor to Chief Minister Political Pulal Muan Puya Punte in Tukin Khan, Zemabog Zo Kosanga Kut na Thoktu te Harsat na Aen Pui, Shang Tur Zo Bia to Emile ni Bog Pulal Muan Puya Punte, Hian Tukin Khan Zo Kosanga Kut na Thoktu te Juan Le Ramte Afan Puya, ZPM Chu Kut na Thoktu te Dom Kan Du An Ni Avangin, An Harsat na Chu Chief Minister Nena Tlena Sut Kian Dan Tur Soy Pui Atum Thu Ashilani. Pulal Muan Puya Punte hi ZPM Vigilance Department Secretary Puar Elian Tuanga na Troy Oma, Zo Kosanga Kut na Thok enge mozatin ang muna lo huakin an huante atlo ani. Lunglei District Abual Puivi Multipurpose Primary Agriculture Credit Society Limited chu Voin Khan Lunglei Cooperative Audit Officer Pukemal Somdong Liana na hong Bual Puivi Parala Hola Honna in Koma hian Puvi Mal Somdong Liana chuan Cooperative Society chu movement ani a mi puiten ezon natla karwa man na sang an siam chu a hlotlin theinan Cooperation Department in abo zui china hemi konga an malak na chu a hlotlin theinan le society changkai tak an din theinan thei top chwa turin atcha Primary Agriculture Credit Society PEX malak na pui turin Mizoram Cooperative Apex Bank Limited an oma an chor changkai thiam atul thu asoi in Komi Bual Puivi Multipurpose Primary Agriculture Credit Society Limited Chairman Pusitil Rokiman akal shwayani Khotini lo clear hawang State Meteorological Center Mizoram Science and Technology Chinchia danin Voin Khan Aizola Kolum Liberin Celsius degree som 2 mania avo berlayan Celsius degree som ni panni ani naktuk ni ngani a chuan Kolum Liberin Celsius degree som 2 panni vel avo berlayin degree som ni vel ani rin ani a Jingdarli le minute som 2 pasari ani a chwa kangat laidar nga le minute som nga palia atlali ang Khochin Khirlok na Regional Meteorological Center IMD Gauhati na mulog danin nagtuka Mizoram hun then khatarwa sur theina za asom nga atanga somsari panga aom fagnahun ilang manglokang St. Anthony's Higher Secondary School chuan kumsang ni somni pangale sang ni somni paruk academic sa sunatan
Class 11 Arts admission kan hong le ta e kan zil lai te talent pho chuanan co-curricular activities rang man pui thin an ni zil lai te tha top 10 alang te cheng wai khat le citation subject topper te cheng sing thum le citation te lompui na pek thin an ni experienced teacher ten pathian thu ne na naupang an zirtir na le an kai hroina skula hian admission ron ti vero le Ngaklel taka kan clear Ashok Leyland motor 1925 chipar chuaran chuak ta e gearle differential du to samarin om tlangram kong milasia mani he 1925 chipar zet hi chu a engine chakcha a kong chho ula atang theya zola achakna dang chuang lo diesel le area at blue a heklo big rail te hi anei tu telung oina turani ake tires a radial le nylon du than tura om fia ngam 1925 chipar chatna tak tak chiang turin ron le ve ngei ro le area at blue manglo model dang po om boke Liando Auto Works, Ashok Leyland Dealer for Mizoram, Zema Bogle Sikul Puikon, Mission Veng Aizol. Chalai te tweety songs next thar aswake jackpot siam cheese ball fireball kur ipsum bu so voi khat ei lai zong change yang engtik lai po ei chi jackpot snacks potato sticks ghost pepper fireballs cheese balls fiery crunchy stick chili lemon red chili chatka shang aom cheu mule ihun lutak manchang kainan jackpot snacks. Sakitum nayem I budget mil turang zelin I in kan saksak thai chia I boy ngai mi alavin abulatanga atop thlengin engkim kan boy pui sak thai veka che AMC permit thlengin kan boy pui thai vek bok I in banga ta na tha zang khai le tha bok si kholum laka in vong dai thai waterproof soundproof ni bok EPS panel mangin I in kan saksak thai bok che EPS form manga ceiling siam hi anin ti mu mek zel bok Khiangte Construction Private Limited Mission Vengkhang Aizol Hey Toyota, play my song. Union Foreign Ministry in India le Pakistan in Inka hai an puan chan churam in sum don ton na chungchanga US vauna emo nuclear emo wang ani lo thu asoi nizana Ministry of External Affairs thupuang tu randir jaiswalan thu thar thedar tu te akoma US in sum don ton na tok tara India le Pakistan in kara remna siam angle nuclear indona thul tur anga asoi chungchang zona chu India le Pakistan in kara indor na a ramin sum don ton na chungchang hi voi khatma soilan alani lova nuclear chungchang po Pakistan ho tu ten an soi fia to ti asoi in ka hayan puan chan chu India in sipai chakna manga Pakistan atuk zal wangani a tun thani ko zan theng khan Pakistan chuan India an beina sa hle a atuk me ni somjinga India a beina shang atlol nuwa India chanlet na chu adol zo talawa remna lam soi turin India be masalo theilo din huna andinga Pakistan in inka na le sipai thachak na man anti top na chan chu India sipai te be na wangani ti asoi US President Donald Trump an Kashmira hun rei tak chung buaina lo om to asoi chungchang zo na changin Randir Jaiswal chuan Jammu and Kashmir buaina chu India le Pakistan in kar buaina ani angin rampani ten an soi dun turani a Pakistan in dan lava a ho chin Kashmir atanga chwatir chu India du dan alani renga tundin huna po rampani in kar buaina chu rampani in an soi fel ani thu asoi Supreme Court Judge Justice Bhushan Ramkrishna Gavai chu in Khan Chief Justice of India atan laklu ani a
Chief Justice of India ni thei som nga pahni na ani voina President chen na Rashtrapati Bhavana Chief Justice lakluna hian President Draupadi Murmu chuan Chief Justice Thar Justice Bhushan Ramkrishna Gavai churin omna thu tiam tirin alalu ta Buddhist sa khowwan tu atanga Chief Justice ni thei masaberle Justice KJ Balakrishnan nu a schedule caste zinga Chief Justice ni le thei masaberani Justice Bhushan Ramkrishna Gavai hi hun engemaw chen Bombay High Court a judge ani nuwa kumsang ni som pakwa meni somni pali khan Supreme Court judge hlan kaya ni a Chief Justice kal chhuakta Justice Sanjeev Khanna thakin Chief Justice ni na hi kumsom rupanga atlin hun kumin November ni somni pathum thleng achel don ani Rashtrapati Bhavana Chief Justice laklu in khoma hian Prime Minister Narendra Modi, Vice President Jagdeep Dhankar, Union Home Minister Amit Shah, Union Defence Minister Rajnath Singh, Union Law Minister Arjun Ram Meghwal baka Cabinet Minister dang thanem takan telani. Ramri akana wanga Pakistan sipai tenan shen BSF sipai Purnam Kumar Shaw chu vain khan India le Pakistan in kalpo na Amritsar Khopuidaya Atari Waga bordera chwa zalen ani BSF to China Thailand danin BSF how to tele Pakistan Rangers how to te an in biak nu'a Pakistan in an shen Purnam Kumar Shaw hi vain chmadar somli achan ve khan chwa zalen ani a sipai in hlan chon na hi boruak ral muang tak hnoya kalpui ani Purnam Kumar Shaw hi Pahalgam in pong ka na thlentuk April ni somni pathum khan Firozepur sector a duty lion tipal thil thu in Pakistan ramchina alut pala hemini vet chmadar som pakhat le achan ve khan Pakistan Rangers in an mana voina chwazalan ani ma jong khan Pakistan a shen ani India po in nimin kha New Delhi Pakistan High Commission thok tu pakhat an man chu mikhwala ta na du lo persona non grata a puangin Dhaka somni palit chu nga India chwasan turin an sha tirani Pakistan High Commission thok ming puanzar lo hi Pakistan Intelligence ne na India ral thuam le sipai mun pui chungchang thon wanga police in Punjab pa mi pahni an man tenen in kungkai na nei ni a shiat ani wanga man ani India le Pakistan in kara in ka hai puan ni to ma se Ministry of External Affairs ngen na angin ven thon thila External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar ven himna chu khawle zwala kalpui ani don External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hi Z category ven himna pek ni in CRPF atangina ma zui tu silai keng sipai parukle achen na ina sipai som da tenen bel khomin sipai som thum pathumin an zui meka Ministry of External Affairs ngen na angin Delhi Police Swanimin Khan tundin huna External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar ven himna pek mek Z category hi en nona ama veng him turin lir thei om khau panhi le sipai som da bel ani don ni a soi ani External Affairs Minister ven himna ti khau ani ba ka hian Union Foreign Secretary Vikram Misri le BJP shwai tu somni panga ming tarlan lo te ven himna po ennon turati ani a hengmi te ba ka hian Union Minister dang tele Delhi Chief Minister Rekha Gupta te ven himna po ennon tur ni asoi ani CRPF noiram chunga mi poi mo te ven himna hi X Y Y plus Z le Z plus ate chenani a tundin huna mi jang hi vel ven himna an kalpuyani fakna hun ilang manglokang u Samsung chuan tun lai thiamna AI energy mode mangaduan fridge thale changkang aron chop chhuak ta kan thil da tur zero adjust me theile achunga e tur kan da ti lo chin che in asiam dan tur thlengin aron tar lang theini atiat pui rawa achung zaw le lenghim jok po oma Samsung chawina an siam wind free AC 15 meters live ong dai the current hello en kol nuam le ti 5 me the po omboke D Buang and Sons authorized distributor for Samsung
Kimte Enterprise kulikon ngai zela square pipe, round pipe le rectangular pipe inchong structure railing bar le chitang shang siam tur thir thaber nizon ISI kan kole inchung rangwa roofing JSW ISI India ram pumashiat lar kum sabi chung kan lo zwar to a mani do za te se Mizoram kan siam ve theita Aluminium rolling shutter zangle cha rangwa tuidon world class Euroguard UPVC material in rwatuilo khol ve de che wholesale retailing kan pe theye Yamaha Thansang and Sons Auto Division Chuan Customer Titan Bongkon Bazar Venga Servicing Center Munzaole Parking Harset na Omlo Bunfel Anito a Khol Changkang le Changklung Taknen Training Chuak Technician Din Theitop Chuin kan lo puyang che Runlan North Industry Penga Showroom Hon Ania Yamaha two-wheeler model shang loni na lak thea Shiachiani du Chuan Thoktu Ten Tuiche kanin huam ringe FCAT sang and Sons Chuan Institute ta na ham chat na rang va chachi FK roof aron chop chuak le ta vuak thwa le tan boy ngai lovin mani du ang cheni na order theya azaw zong in anga sen so atlem bi kle vuak thwa angai velawa wangin tuipu ta om velawa ni FK roof hi Mizoram sigle samil chi nuam tok chi acha 0.45 mm ani shechiang du tan 8794267570 le 9436142909 na zofia theireng ani Israel le Gaza inkar borwa ken chiat lama panzela Israel in voina Gaza mar lamaral tlante chen na abe na mi somruk velan thi Gaza a damdoi lama thoktu te soidanin voina Israel sipaiten borwa ka changa Gaza mar lam Jabalia khopui an beina a hian ral tlan chen na refugee camp cheng mi somruk velan thi a mithi te hi intlu in adelba ka bompuakin aperte anni Israel in March thatira changa Gaza achom dol na lutur adan wangin Gaza a hian tram atlameka Israel chuan Hamas in an mission te an chwatir ma chu Gaza achom dol na reng dan chunzom zel an tumthu an soi heti mek lai hian Egypt Qatar le US kai shwain vo in khan Qatar khopui doha a Israel le Hamas hotu te an in bedon ni a soyani a US Sarkar Noya Middle East lam boy pui tura ruat Steve Witkoff chuan inbiak na hian ra tha a chwange abe sei thule inbiak na hian Middle East ram shang tlo athang mek US President Donald Trump po atelve abe sei thu asoi Ukraine President Volodymyr Zelensky and Turkey a Ukraine le Russia inbiak na tura Russia President Vladimir Putin nen nge inbiak adu thu asoi nizan khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia nen in beturin naktuk hian Turkey apan don ti thu thar thedar tu te ma a apuanga Ukraine President chuan he inbiak na a hian Russia chu palai tir lo tura adu thu le President Vladimir Putin nen nge mai chana inbiak adu thu asoya inbiak na chuan in ka hai puan ashin chuak lo ani chuan inbiak na hlo chama angai tur thu asoi heti mek lai hian Russia chuan inbiak na hian President Vladimir Putin atel ngei do nem ti an la soi chiang lova nizan ve khan Russia thupuang tu Dmitry Peskov chuan President in Trul ati huna inbiak na akal tur chungchang chu puanzar ani tur thu le thudel kil lok engma om lova Turkey an pan tur thu asoi ve thung Pakistan in India ne nanin beina khan sipai som pakhat le twal chung mi somli anthi ni in asoi Pakistan sipai thupuang tu Inter Services Public Relations thu chwain atarlan danin India in Operation Sindur be puya thak na khan Pakistan sipai som pakhat le twal chung mi somli anthi a sipai som sari pariat le twal chung mi za som ni pakhat an hliamani Arab News Agency AFP reporter tarlan ani danin Pakistan sipai nun na chanjing a hian Pakistan Air Force hotu te squadron leader Usman Yusuf te chief technician Aurangzeb senior technician Najib le Musabir Baka corporal technician Farouk te antelani US in Saudi Arabia nen khowelaral thuama in sumdon ton na thuthung lian ber an ziak don ti apuang White House chuan vo in khan Middle East ramtenen in sumdon ton na le thoho na ti chak tura thang mek US President Donald Trump le Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ten ral thuama in sumdon ton na lian ber US dollar tu le ding on za somli pahni man hu thuthung ziak turin an in rem ti an puanga ral thuam ba ka hian kong sang sangaram pahni in sumdon ton na tur US dollar tu le ding on sang khat man hu in rem na thuthung an ziak don bok ti asoi US President Donald Trump hian vo in khan Riyadh Khopuya Gulf Cooperation Council Samita Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia le United Arab Emirates ram shwai tu te ma a thu asoya
Syria in ropui na antem ve theinan US in Syria a shek na zongzong a hlip vek don ti apuanga heti rual hian Middle East aloral muan jok theinan Middle East ram te chu Israel nen tho ho na thazok nei turin Abraham Accord ta inziak lut ve turin a soma Gulf Cooperation Council ram te chu fakin Gaza arem na le muan na athlen theina na an na tho chuan ati lom thu asoya Gaza shwai tu ten poi soilo tam tak an beina awanga indoor na akal tluang theilo chu poi ati thu asoi thung Voina Gulf Cooperation Council Summit aman pui zo hian US President Donald Trump chuan Qatar ko pui Doha pan le ngal dona Qatar a hian Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani baka Mukesh Ambani nen po anin mudon ni asoi ani Sairanga Mau Songbol na chu in kan Chief Minister Pulal du Amana honga Mau kai noya malak na chu hlotling aya hlotling lo atam zo ka wangin voina an hontak chu a hlot cham an phaldon lo di asoi Mizoram Agriculture Marketing Board ne na sarkarin sothing le na tur suma pek to za tu cheng vaibel che somnga pariat le nuai riat ania sothing shal chon na atanga sum hu tu cheng vaibel cheruk le nuai somruk pathum velani Union Foreign Ministry in India le Pakistan in ka hai an puan chan chu ram in sum don ton na chungchanga US vauna emo nuclear emo wang ani lo thu asoi Israel le Gaza in karboruak in chiat lama panjela Israel in voina Gaza marlamaral tlante chen na abeina mi somruk velan thi khati zong kha Chanchin Thar kan puan the chu ani ABPMJY Healthcare Scheme le Sarkar MRT kalphung shang ve ka kalchin chu he scheme thar hnoya hian huang khata chhun fin ni in kalphung khat hnoya kalpui turani a ham chan nom thaya ro danglamna a thungang he mai ba ka hian civil pensioners tele provisional employees tepo he scheme thar hian huang vek to donani ABPMJY Sarkar na thok provisional employees le civil pensioners tetan he scheme thar hnoya hian ashan pa inzialu angai ve to lova minol puitan ero manchoi inzialu angai dona Inzialu na hisab sentara kalpui mek ni in Juni somthung sangni somni panga thling inzialu thei ani anga inzialu man lautan late fee choi bilin oga sangni somni panga chunga inzialu thei thungang enro ma a insen sau khachu abil thei lo thungang Rinta ka sumdong a om to ka thilman chiar chin civic bazar chuan imamo na shia in Kulikon East World Bank Road ta Lini Construction abun filta e Rintlang le mantlom zokin Lini Construction yan UPVC mangin kongkar frame kitchen cabinet frame le frame engpo asyam sak theiche Aluminium frame le euro frame idu point idu ang soila ilung oina san turin anlo siam sakangche Heng baka hian rooftop steel structure step railing le tukver bar po siam theitu anne In samek sa tole saktum tan pan masak ngei chi ani a lirthei parking a harsat na omlo dor tharlom nan April tha thleng discount pek me kani Lini Construction Kulikon East World Bank Road opposite petrol pump contact 8119865420